Neno le tata ambi menekan usif Yesus. Syukur ali atas news neno na tuin ite ikutin anbi kanal YouTube IKB GKI TV web meto. Nati atnen ak nino anbi sulat wasiat. Nahunun henati atnen an alakit onen. Kami syukur mam terima kasih niu ko usi natuin bitapi emekom ten nati amen ham nino. Tuntau kai bitapi talantia na balbal. Amin. Amin na tata ambi menekan usi Yesus. Ankin no ititnen ini nakanak palekas itimoni. Mabeti anbi pertama Korintus nakabuay sa mese ela was bonom hiu talanten ela botinam ha. Ma antopos neukit mabeti anbi in ela botin mese. Le in hananak hit soat palikas hitmonik henati panat plenat usif neno. Amin oleh tata anbi menekan usif Yesus. Kalau hita skol leka hita tasopo sekolah hit mes sota tuina ujian. Ujian le hita tuina tekat nak palekas hitmonik. Palekas hitmonik matomnok hine le hita pene leka hitfe atbi las sekolah. Ma leka hita tuina ujian hit mese an sukit hit fe ta hikmat tapan noina le hita pene an bi las sekolah ka ai hit nikan tainsin. Ma ujian nane fani on lasile enati palekas hit hine. Amin na oleh tata anbi menekan usi Yesus. Anbi an knino lehiat nen. Paulus an fenek tok nino henati anbi sin monit neno mese so sin palekas sin monin. Palekas sin monin matomnok plenat alekot lenem na kuis neno. Palekas sin monin henati tehin hituak kira-kira lasi wisneno lehit atnen tehiki matapan hitanapa antia meyen. Maleka hit palekas hit monik teke lasi le antekat nak ujian am soput nanem fani on lais leko le hit simo matanapa henati hitahin hitimonik ma hit mesmeset palekas hitimonik kira-kira hitit nao tatuina kino naon tia meye biar kino hitat nen hit alakit mese at kius nai hitimonik taton alekanan moet alekot henati am fani on bukti leka hit palekas hitimonik mese esnane na Paulus an fenek tok nino henati mese bi ini monin intae nahin ini monin palekas ini monin manahin ini monin an kino antu nukit online nane alkit honen. Terima kasih usi hemnen milali hoam tuntau kai an bihe monim neno ako tabu talantian apa. Amin. Kais at nikan henati at like mat subscribe.